Omusukuyu. Aina kwarra rengi. Ekintu nkire bale gukora gitari kiya. Na kero kwa mupima ngora ngo torigereria rengi. Tari guturigereria saa maiso. It seems mbamanyita sinya betari. So tunafaa tuchunguze omusukuyu. Ekintu nkire baba gukora na gote gitari kiya. Na ndinza ngakibono ulinki atamira. Kwanza kero kwa turanya beta na kwarra bie. Omusukuyu na muta dina na turagie tanya beta igakunyiria maisonse. Kwar. Ndia muri. Fiti sana. Hakitaribu bintu babiri bintu. Nabo bori. Omwisike naro tusireze tukuri beta. Tari bona tu kuitangana. Kwara bori. Mwisike naro kurukunya beta tusireze. Mumanya sana. Ndometi. Nabona ndamu kusena bangira mbale bato boleti nande gabuga. Kwani mwize ko yu. Asirete. Ato sirete actually. Omondo mane. Yeah. No muntu amanene. Osirire ngakingana na kiasiri. Chiwiki bere. Almost 2 weeks. Tato yanyomire. Wana utata tunya mamwa. Utata tunya mamwa bayigoro. Ngibono unyusumbukira umuntu unyomire tato. Yanyomira. Yanyomire bana. Watigara ara temo boy. This is not the matter yogo sekabone yogo sibe. Umwisiko inasirete. Tena kiaso kete. Asirete. Nono mondara bago zira ko zira kurgo kwasoka tata. Ndaga tu asigete iga bisete iga nyomba iga lakini asirete. Zaini gete igo man. Yense kengiara ngikiama chiasa. Ikene ngendo kwa na kere very serious. And kere very sensitive. Bono nune bichane bikando. Mwane wancha. Tubwatera. Because inunkoru heri yamu. Ndiza bene to. Unaga no ebi base bono nyumba to aro chiga. Unaga kwanza mkwaso kurura. Bono laki. Nakikyo ngobasaba. Ochiganse. Naga no asirete. Actually iga asirete. Oyo na ro roje. Kera imukiri gochirugura are unconscious. Because bona era ngo moiseke and bono tari kunyara kurwana. Maybe achikororo iningo. Ere bono akatama. Bono nakina abapu bateria to batena ki ga. Kimokuru aga ange asabe sa nyore tirenda kabwatu akai. Na muranyore mubati information. Betaba sai maybe na omoko ikubadai. Lakini yendo kenale ko batera. Uchi onde bwensi ora tware information yere useful yo konyora nyabeta amongo moro yere yendo keyo Just beke ko rute bibu. Abo ko Make wate burika. Make wate. Nyabete. Ko ngumboy. Kienda nyote peke na sababu ngo bate. Kwanza nimekaa hapa sana. Nitaka tena. Ndio. Wasiwasi na kia wasoire ya. Tena wasiwasi. Wewe pata ngonda picture report. Ile ikoro tonkiri. Yani egie familia yabunya beto bibi. Nde torigereria yebicha echibusi bwawo. Na kia biburi banya beta bakumuri. Na kisabu ate stress na kyo musiko mwabako na beto. Please tu hago saba. Abo ko ngumboy yo. Simata kana beta ko. Sawa. na kiule na wasiwasi. Tina wasiwasi. Ndiyandi. Okoro so songisa na bantu gaiga. Enoi. Nikameke mbongere mu. Digereri. Kare. Ege ntongere mwala ko kora akitariki angaki. Tachakia na bro. Nada mwanzo. Digereri. Tata.
Na ngangona kwale nguya kabisa kete. Ochikode vile otaka yakati kirwesi. Naye wacha na kwa mpaka saniko. Uchitika hapa ndakato za kabisa kile sitichore. Adi nese tata kuno konyora kabisa ko ndeke budget nyasa yani metata yani ngere irupire ndo mono mwana ocho nalega. Igo mono ranga njo konyora kabisa ko ndotereka. Ntete chiri biberende ngebange. Shughuli nechi nyingi ntakwa eresere mikakati yao. Yani mambo ni mengi, shughuli ni mingi masandi yatuna. Nintamanya nganire ngaka akabwata ko kondi karanga tiko chinda nyore no chicho. Igo bono roranga na kiko moroseri kinda nako na kolinje ko na chiri. Obe, tata. To basa wanja mama tu alete mno mwana. Una korate to komorangale, una to komoro uri to komoyo. Kwarangeli omwana. Maiti mama. Ikenya baitanyo ata to sari omwana no nyoro mwana bakekirwa chimungu ali ocho nyoro. Nero chato atote. Mondo yoro chinyo tomato mwana go chana no mwana yo keura chawanta kanya. Aranje ochingo tabanga ne bahati sana mojo kuro na urukire gaiga. Ochinjera yago chitole kom. Etole kam nyokore gaiga unyari. Otonyari. Igo Kawanga yo na ara chire gitigana ara. Ati ngwakira simirenda gaki. Operate simime. Ndore MMS. Bona kasirika. Simimi ni mama yako. Hebu kwa na ule mtu ni kama amekuharibu kichwa. Kaa na mimi ndio nitakusaidia hii dunia. Hata kuna mahali penye nataka ukimbie, sijui ni kuache ama niende na wewe. Unataka kubaki peke yako? Mtu tuenda na wewe. Mwana wangu tarane. Agendo hata kwata baligo ingi ento kinki kyo. Esa wajinero. Nebesa. Bese ndio urasabe. Nero turako. Eganjo maite ganje ya. Besa ndeonsi. Bese ndio urasabe. Yani story kete iga enda yonsi ura igugoro ya nebete. Es kore iwe story otaretere. Asari. Yani asari. Besa ndeonsi kwata. Nabongo kwa. Hiyo na ina wazi bro. Aye. Gawaro. Lakini kitora sabe. Maybe naboko ile namba yane. Tara mirango ga una bora chumwa kire. Maite ibina bitari kwera murero gwango wa. Nebesa. Ine ile namba yane. In case of anything naboko ngakire simu. Ante. Ina noma bro. Ineto karai kada ta. Kumbe bibere ga mete kama tu ane biasa. Hata kwara go komete ke mwato ile gente ke iga. Ebicha ke to me. Bona mongwan. Ikasi watu tabimbote. Wata besa ndeonsi. Okonyora information era tokonya komonyora. Nabo tokorikwa. Sai ga bwana na bongo sawana no mkoponde ka juli ndo se kende ngera buga bwa. Ai nabo ngakire simu. Sai na mambo. Aisaki. Nakiore cheke nyereki. Abana. Ano myaka 18 barayika yoka. Izida enyasore gutare mu ekenyoreke tari gosaje. Tai abana abaisiko bakomate twanyora. Oriotorora igabe gete eko omoiseke. Oyo noroje bana begete birore bimwamwa bibegetiga. Yirirwa na bana babamura. Enyasore gutara manoni tunabutura bwa tutigaturwa. Tuchitoche riri lakini ikintu kinara ri murebi na bibai kana kokonyora bibwate information mai to muntu kaibure chibesa na bakurigiga akoeresa tiga twende tuche riri obura bura turuche gisunde kyangire goso lakini uruja bamura tubai chance ngonyara tuli bago na tutigane naba muraba umwese ko rinero kwanga uri umyoka oyo mega turuchi no bakurwamo na bakonyora information no kurwa su musiko aba bono tu abatigere chumu yokori nande baigure chibesa twenda